Za Malog princa je bilo nominirano 8 najboljih knjiga za djecu objavljenih prošle godine u zemljama regije, odnosno Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Napisali su ih Zejčir Hasić, Fuad Tabak, Velimir Alević, Žarko Vučinić, Zoran Ferić, Krunoslav Mikulan, Dejan Aleksić i Dragan Hamović. Zbog specifične situacije dio pisaca se publici obratio video linkom, dok su pristigli književnici govorili odlomke iz svojih knjiga. Nakon bodovanja od strane regionalnog žirija, po prvi put se desilo da su Malog princa ravnopravno dobila čak 3 dijela, i to Djevojčica Tara i Čarobno drvo crnogorskog pisca Žarka Vučinića, Zmaj ispod starog grada hrvatskog pisca Krunoslava Mikulana i Drama u podrumu gospođe Joje srbijanskog autora Dejana Aleksića. Ta činjenica da je na neki način 3 knjige, odnosno i 4. je vrlo blizu, praktično da su sve ujednačene, govori o kvalitetu pristiglih knjiga, govori o kvalitetu time i festivala, ali mogu reći da su svi ostali sadržaji koje smo organizirali i izveli bili zaista na nivou, onako kako smo to i ranijih godina činili. Pa ja sam presretan i bez riječi. Evo, prvi puta sam u Tuzli i prvi puta sam dobio nagradu Malog princa. To je vrlo važna i jedina nagrada zapravo ovako regionalna i jako mi je drago. Društvo prijatelja knjige Mali princ iz Tuzle svake godine dodjeljuje nagradu, plaketu i statu Malog princa za stvaralački doprinos razvoju dječje literature u Bosni i Hercegovini. Ove godine dobitnik je bosansko-hercegovački pisac i novinar Rizo Džafić. U muzičkom dijelu programa učestvovali su Nata Bagarić i Zlatan Mujkić, te novoosnovani kvartet, 3 violine i klavir pod vodstvom Šejle Glinac.